الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لبد حاضرين سامعين الله تبارك وتعالى حمد قرآن كلامه ایمان کما اسلام کموگه نصیب دیوی کمٹکا ادی خلقین خاص سکو میمان دینوگا گروپ تکا جماعت تکا فرقات تکا مسلمون اسلام دین نسبب ورگینا بیکو باباوه گروپ تکا بهیگن دیئیرو قرآن سنتوگه مگوگا می امتوگه میں سلف الصالحونگه مگوگا اصحاب بیکلنا تابع بیکلنا تابع التابعين أتباع التابعين مهنگو سمّي ما تنجيلوگه هولفا صالحونگه مگوگا ثابتوه تبّوی می امتوگه علم وری سلامتو رکاتر کماگوگا سلام منهجوگا هيو رنگل منهجوگا تبي ما مسلمونگه مگوگا ما الله عالم من لبيتي هني أقول من كيوم مدا باب التحذير من البدع بدعاء مغتك بدعاء عملتكم إنذار كرمو باب ما النبي عليه الصلاة والسلام كلام فانو حياة بلغا إم بودا مسلمون إنذار كرم في إباب بدعاء مغو خرافات مغو هني باي فهرو ادي كي ورغين فهرو خنديگن نہیں كريفوا منام كريفوا منكر حرام كندتا فاحش كندتا كبور ما نركا تريكا من بدعك ايوا قالگم ني اسوديا باي فيلاول اسمان دكا ehni haram kame mana kame mihako egi horegen kurairu einage hitabbaran undagu الله سبحانه وتعالى مرد بيتي كلام النبي مرد بيتي ما دام كلام حضرة الدان جهتي وحساب بين بيتي එකම කම්බඩුවේ එක දුකෙන් එක මුඳුරු හෙලිවන් රක්කා තෙරිවන් එන විශ්න එනග නෆ්සුල් ලව්වාම එනේ මලාම කුරේන ෆුරස්සාර කුරේන ඒ නුබාකමු ගදෙමි හුන්නාතිවේ එහෙම්බේ මුමිනු අලා مسلم على أين مسنا توبة هتالا نفس إصلاح كرا إكما غير فرصة يبي إنما بدعاء قابل وليها إن فرصة أتيكم غيركتو إن بدعاء خرافات عمل بلاغنني دينك كمو إن بدعاء خرافات عمل إن عمل قراني أركم الجنية الله سبحانه وتعالى كتم وجد دعوة مما دينوغا وي كمك كما نوتا مما دينوغا نتس إكان إني كوريدان كما أدي كوري ويسنو ما وري ويسنو بان ويسنو مينغا إنا بناك هذا إسلام دين فريها من نونه مدينوغا بوته ألوم إتورا كوران جه باي رغول كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنانو ديبا خرافي بدعوة إنسان إنا لسان حال مناك هذا من فريها ما ينونه كيف رسول صلى الله عليه وسلم فريها كم بنينه دموي إيه ميوي تمام من عقوين هداعين يترو كنت أكيد تنتظرون كوبي كوجين نوتا وفداعين من الله كتب بمجمع عمل القرآن مجهني إيقوت كندائي كم بنا نكرو نكس بدعوة إنا ثابت كدن مولني الله رسولا نانغوا آكمن إنا إنجيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجي ودا نغنوا وران إنك علم يترك إنك بدعاء إن فترة ميهنا دعوة دين وتكن دفاع قرآن مسك قرآني كيرت قرآن سنة صريح دليل تكا خلاف ويس ميمتوگه اسودی ما سلف اصحاب بیکدونگه بس فلا عمل فلا خلاف ويس ميمتوگه اسودی ما امام
ebe kalunge fatwa ya ebe fulunge usula ebe fulunge amala khilafu yes ena bunedenge olani timannage goi rangalu waanakam ena kongera kuto tambawan war nurakateri warabbir veri amale eme rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adavegen kalege faanu devva komme khutba egga kalege faanu devva komme wa'du nasihat egga adavegen ammu konge kalege faanu khutbatul haja fattawan khutbatul haja ge kalege faanu adavegen hadan ko devva inna sharral umuri muhdathatuha midinuga kureve emmenu bakamaki inna sharral umuri emmenu bakan dattoge terega himene muhdathatuha midinuga alak kureve kanta iman kama islam kamu genauga alak kureve kanta fa inna kulla muhdathatin bid'ah kumme akamaki bid'ah wa kullu bid'atin dalalah adi kumme bid'ah ki maghfiratun mista konna egwei nalavefa ritivefa salivefa egwei laikuviyakas eiki rangalu kamenno ei tendumageno ei furedume eni kullu bid'atin dalalah kumme akamaki kumme bid'aki maghfuredume kullu dalalatin fi an-nar kumme furedume insana ya magdakkani narakaya swarge kannu ma nabi alayhi salatu wassalam ki ha ginan handan ko devwa bas foletto adiki inge kale gufano ge ari hu ashab be kalo wasiyat kan ili wadaagatum na nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korvi par mashhur hadis wala mi babu galgun me wani kiyawa wa iyyakum wa muhdathatil umur iyyakum rakka terviti beshe samalueti beshe durhelieti beshe wa muhdathatil umur alam mufidde dini kankam dina nisbak ko kureve akan tattakun durheli wash rakka terviti beshe fa inna kull muhdathatin bid'ah yani kumme akamaki bid'ah adiki ekale fanu ituran inzar kureve إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تي صحابين ترين تمن كلي فانا فهوغا جينا دو دنيا كتبه بكلم كلي دكيلي فرام جينا خلاف تبابا وند بسمو أقول منا خطاب نسبة كفينا ما أقول منا غدي إبه كلم نور جينا خلاف تفنان ده بسمو تفنان ما نكي فرق جينا آكن تت فرق جينا بدويا خرافات ege rakkaterge dur heliveti benche shaytanage magu ibilihuge kehiveri maguta waraggina egen salama veti besh alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di salamat terum hadana goi salamat terum mattaka hifattane deenuga hifattani goivas rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kodde power ayat ka hadith ta miwang da dalil kore ehnam mi hadith mul gawaki ekale fa nasu kuram bani alaykum bi sunnati tiyabamihum kadala hi fahattashe timon kale faanu sunnatuga ebahi timon kale faanu go ikkoloka ekale faanu ge sunnatuge terega himene wajiba harama mustahab makruh mubah شروي هنا أحكام تكير القرآن وجهمني فدا ما النبي عليه الصلاة والسلام كسنة وجهمني من حديث مول سنة كمرادك مما الدين والقرآن سنة أقول منكم مفهرك نكية كس سنة بنيس رجل أي سنة كأهل ويرين سنة نسبة واميها إن القرآن نودينه سنة نسبة وانيك إن القرآن سنة إيه نجمع إكمل القرآن كني بنفذو كلما ميوم تقبلوا من الخرافي جماعة مفيد فوي قرآن كان يفدي سنة كيف سيتشنون نعوذ بالله مفيد فردون تب سبوري إهم به سني مسلم يكوني ما يجمعنا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دسكت في إسلام دين
අස්හාබ් බේකලුන් ගෙනස්දෙවි ඉස්ලාම් දී ඒ බේකලුන්ගේ ඉහ්සාන තබා වඩාගෙන තිබ්බෙවි සහාබි බේකලුන් දස්කොද්දෙවි ඉස්ලාම් දී මේ උම්මතුගේ මෑ තින්ජීල් ඒ තින්ජීලුගේ සෝලිහුන් තක්වා වෙරින් මි දීන් බලාගක් ගොයි කුර්ආන සුන්නතුගේ මගු ඒක මානේ නූන් ඒ කියේ label beenun koggen nam beenun koggen tiba beenun aqeedaen hitugadaage tiba beenun hajje dulum kiyagen beenun gotakan ulunima tibaege sunni muslimege no mi bay mi warabud joke bay mi hunna bay jahiluna tandur neengi tibegen shia sunni en invest vakken nuwe olum bolum ara hituri che kiyani dine kiyage sunnate kiyage no Allah subhanahu wa ta'ala biruitu wance midinuge waaga dakkaayma midin ungeni daskogge noni midina ka nole vene dogoite akhonna akhtu sunni muslim ge maane nun eike duniya ga corrupt we fatibi fasad we fatibi defud dege we fatibi islam dina inves aralu me islam dina inves loeben agul agalenne islam dina inves kulunenne mi hunne sunni muslim ge maane nun eike ಶಿರ್ಕುಗೆ ಗೋವಂತಕ ಖುರಾಫಿ ಕಿಯುಂತಕ ವಿಯಾನುದಾದ್ನು ದಿರುಳುಂಗುಳೆ ಮೀಹಾಯ್ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಏ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಏ ಗೋವಾ ಗೋಮೆನ್ನು ngೇಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫುದೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫುದೆ ಏ ನಮೋವೆಸ್ ಬಯಂ ಹಾಲೆತ್ತೋಗ ಫುರೆದುಮ ತೆದುಮಗ ಮಸ್ಸುನಿವೆ ಒಳುಂಬೊಳುಂ ಅರ ತಂತಾಗ ತಿಬಾತ್ ರಂಗಳು ಮಗು ರಂಗಳು ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಾಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನಿಸ್ಬತ್ ತಿಬಾಗೆ ಓವೆ ಏ ತಬಿಯೆ ಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ತಿಮಣ್ಣೇಕಿ ಶಿಯಾ ನೂನೆ ಈ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ತಿಮಣ್ಣೇಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮೆಕೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೂಕುರೆ ಬಿಮಾವಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ಕರೆಫಾ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ವಿದೀನ್ ಎಗುಮ್ಮತಿಗ ಹುರಿ ಮುಸ್ಲಿಮೆಕೆ ತಿಮಣ್ಣೇಕಿ එබ අල්ගොන්මෙන්ගේ වාහකයාගේ නෝත අල්ගොඩු වේතු විදිය විහි ආහාර දුවහු දරුස් දී නසීහත් දී වාහිද කහදී සුන්නි මුස්ලිම් ලෆ්ස් කියාරු තිබේ ෆුනාසම ඒ මුහිම්මනෝ අල්ගොන්මෙන්ගේ රාජ්‍යයේ ගොලේ මුස්ලිමු අල්හම්දුලිල්ලාහ් ෂියා නූලේ එහෙම වී අල්ගොන්මෙන් සුන්නි ෂියා කියා කනුජේ ඒකමකෝ අල්ගොන්මෙන් දිරි උලෙෆින් අල්ගොන්මෙන් දිරි උලෙෆින් ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೌಮುತಕುಗ ಶಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಗೊನ್ನ ಇದಂತಾಗ ಶಿಯಾನ್ನ ಎಹೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಮುಳಿಂದೆ ಚೆಂಗಿ ದಿರುಳು ಮುಗವೆಸ್ ತಹಾರತು ಗವೆಸ್ ನಮಾದು ಗವೆಸ್ ಜಕಾತು ಗವೆಸ್ ದೀನಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತ್ එහෙන් වීම ಶಿಯಾನ್ ಇಬಾನಿಹು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ आम मुस्लिमुन्ना वकीमा मेगे शियाम फखुरु एरिफे नामी होंगे नमक किया नमे शिया आया की इस सालेगा शिया मिलफ्ज़ की मुस्लिमुन वो तो सुन्नी मुस्लिमों के मीहुन्ना मलामात का नो तरद्दुदें बेनुम कुरा लफ्ज़े नो वहाँ गिना बाई कम ओलुंग अराफ़े बमिया दो सुन्नी शी मिको अरार में है कौन जुआ बेंग ही है जुआ बकी ये अरार मकी मुस्लिमों के तेरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहार वडागन ने फहूं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आहार वडागन ने फहूं उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद वडागन ने फहूं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद वडागन ने फहूं अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद वडागन ने फहूं खुलफा राशिदुन इबे कदुंगे सुन्नत के तिमामी हुं गदाड़ा इबे कदुंगे गोतु के हिफाटा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे बिहातर खलीफाए तिमन कने के फौन सुन्नत खुलफा राशिदुन के सुन्नत के हिफाटा है अब्दु अलैहा बिन नवाजिस एगा कुलुदतुन हिफाशे एरु रक्का तेरेवान मिको ते कने फौन हदीस करे में खतर खलीफाए मी दुनिया दू करे विफाहुं मी उम्मतुगा बाबावुं फेदी फिरकातुं फेदी नुबा फिकुरतन नास एहन दीन तका मस्सुनी एहन फिलोसफी तका मस्सुनी वेगेंगोस उफेदुनु खुराफात ए खवारिजुन नकीस एक तेरे उफेदुनु बिदवा खुराफात शिया मिज़्म क्या शिया मज़हब कीवस मा फहुगे उफेद में
كل بدعة ضلالة إن شر الأمور محدثاتها إما نباكم ألم فديكنت ألم فديكم بكمكي مغفر دمكم بفرد من دا مغدا كاني نركش يا مي حديث ولغ دشب بنا مي حديث ولغ دشب بنا ودي عام مسلمون ಗೆ ಮಗುಫಿಯವ ಹಿನ್ ಕುಮ್ಮೆ ಫಿರ್ಕಾಯ್ ಹಿನ್ ಕುಮ್ಮೆ ಖುರಾಫಾತ್ ka bidue fatura jamaat ei kumme bay kamugavis kumme gawma kan nisbe kamugavis eme duweti akhun tedumaga ki rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekale gafanu ga ashab be kalum khulafa rashidun ade gafawge sahabi be kalum algon men dekki magu ege terega algon men mufada fakhru kama yakuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hul baytu e algon men ge iman kama aqida ge inne ufawiri ba men nabi alaihi salatu wassalam deke lobiu ekale gafanu ge ahlu baytun deke lobiu ekale gafanu ga ahlu baytun ge terega himini wadaganno ekale gafanu ga abiyam kambal ekale gafanu ge dari kadunna dari kabalu ekame nabi sallallahu alaihi wasallam ge iblis dari kalaku bodu fulenu e tuppuluga avharami hitamu ver ba'war hadisat man nabi sallallahu alaihi wasallam ge imme fahu firihin dari kalu ibrahim avhare wadagati tuppuluga ekale gfanu ge ungfuluga ubba neva huttemu tashiwamu kuruwa mungos emme fahunena rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulge matiga du kalli asabe kan sifa korne hindu ekale fanuge do fulun karnu fodu fabagendi o higendi e barakat tere do fulun e barakat tere karnu fodu fabagendi ama bhai sahabi be kadunna sualu feduni allah ga rasul ekale fanu stowe kivegen to mi sualu feduni eni ma nabi alayhi salatu wassalam Mavigno Islam dina tawhid ge medina ge wadaga ge kale ge faano mana kurevi nahi kurevi jahiliya zamanu ge nuba khurafat taw ge terega himene warang am kame mayitunge macha nauha kuru timage lobiwa miha timage gam miha miha ihtiram kura miha emiha maruwe diyama ekamuge maccan hitama faalo kurumuge gotu adunaga ruima moonu gaya gaga thala aniya kuruma gaage munna libas vida hana kuruma mihen gos ketterikama khilaf iman kama khilaf baawaru amal take riwaj fawani emve arabinge terega ebaminge ailage mihaku marwajjiya e mayitaga macca roye heri adugatako hisab gadu mihun ekkuggen roye heri adugatako gaga tala libas gadu vida nahadafi munge mayitaga mis agin huri kam kan mihun gabulen nokore ehme ma komme ailakum mis e ailage mayita ge haibatu dakkam vegen ena ya wakiumuge hitama mi aila bodu minwar dakkam vege komme baykos ane baykom wore bara heri ane baykom wore gine gaga tala libas vida hitama faalo kure mi jahiliyatu ge nuba amali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'maluna na kurvi nahi kurvi hadis kurvi laysa minna timam menge terim wa mi hennune bhi nabi alayhi salatu wassalam nisba wa mi hennune kirti rasul nisba wa mi hennune laysa minna timam bekalu na behe mi hennune man laqama al khudud moonu gaga talamiha wa shaqqa al juyub libas hedungadu vida miha wa man da'a bi da'wati al jahiliyyah adi jahiliyatu gowunta gowa miha eha harukach ko man nabiy sallallahu alaihi wasallam hitama faalukulu mayitunga macca hitama faalukulu mana kurevi emme nabi alayhi salatu wassalam ekam mana kurevi asabe kan ekam hutta devvi iman kama khilaf kame jahiliyatu ga amale
එහෙම වොට්ටම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දරිකලු ඉබ්‍රාහීම අලයිහිස්සලාම් අවහාර වඩාගෙන වගුත එකලේ ෆානුගේ ලෝ ෆුලුන් කරුණ ෆුදු ෆේලිගෙන් දිය මන්සර් ෆෙනි වස්සාබේ කරුදාල් අල්ලාහ් රසූලයි කලේ ෆානුස්තෝයි حديث كرفي إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا يا إبراهيم لفراقك يا إبراهيم لمحزونون حديث كرفي هتام دروا كنت إنساني في طرح إيه الله سبحانه وتعالى كلام على هتوك دفاف الرحمة العين تدمع لو فين كليوان لو دون كرنا فابان هي دروان تمام هي دروي إكمكو أهرم إنك كتاب هتام ويركم الدماغيس أهرم إنك دلكم عملكم الله سبحانه وتعالى روحي وديكنا كم منوي فعل القرآن مهامن القرآن الكلام كوفا وديكنا وكان دتك أي جاهلية تجي عمل تجيهم به هتام فعل القرآن بيجي جاهك تلوما قميص بيدوما هلين دوما أرجع دكورما ميكان كاي كلام فعل نهي كورفي إبراهيم تبا من دوكو فوا كي بيجي ديو مجمع ماتشا تبا من هتام القرآن الله أكبر හිතාමේකි මුමිනුන්ගේ හිතුග වා රහමෙ උෆාවරිකමුගේ මුනාසබතුග උෆා කුරුන් මුමිනු කුරියා ඉන්සානුන්ගේ ස්කමේකමුග ඊමාන්කමුගේ එබයි නිංගඩේ එබයි ලෙවල්ලේ එබයි උසූලෙන් හමයි උෆාවගේ මිහකු මොයව මුද්දෙන්නු උෆාවගේ මිහකු හරාම් ඉච්චි ගෝවා හරාම් කන්තත්තක්කෝ වියනුග අමල් කුරුන් මුද්දෙන්නු මුමිනු උෆාවෙ මුකි කුරන් शुक्र के सजदे कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला देखो नमाज कुरान सदका को हदे दुदुं हे वेची कियानी हम्दा शुक्र सनाया तस्बीह ए मोमिन हमें को तब नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई मुनासिबत होगा अगर मेंडंग अल्कमे गोता रोदा ही फुंदस को देवी एगो तो मादमा है कि अगर में हिजरी आ और साथ एक साल से हवन आहारोगे मुहर्रम महोगे दिहवन दोस वीमा आशूरा दुवगे रोद हिफादोस मदमागे आशूरा दिहें आशूरा के रोदे की मोमिनुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला शुक्र अदा कुरुमुगे गोतुं हिफारोदे अदिके मैं नबी अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम मोमिनुं नंगे दो रोदे हिफमक इरशाद देवी तीवे එකලේ ගිෆානු කමකන් ඉර්ෂාද් දෙවණි දීන් වීම ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ අමරු ෆුරු වීම නොතේ කලංගේ එකලේ ගිෆානු ඉර්ෂාද් දෙවවා ෆවා ගොයිම් වීම ඒක මානේ කි ඒ බිනා කො අල්ගොන් මෙන් හයාතු ගන්න කොම්මේ උෆාවෙරි දුවාක ජුලයි 26 දුවා නුවත මේ නොවැම්බර් 11 නුවත 3 නොවැම්බර් නුවත මිහින්ගුස් දෙන් දුනියක අල්ගොන් මෙන් නම් ගන්න හුරිහා තාරීහක අල්ගොන් මෙන් එම්බෙන් रोधे फुल सुन्नत कुराशी के नो ये शरीय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी वारा इंगे विवरा बाववानी ए नूनिया आकंदतो की तरफ देवेन खुराफात बिदुआ की तरफ देवेन लोगो इते मुस्लिम मूसा अलैहि सलाम बनु इस्राइल के मीहुम गोवागे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गमर फला फिरआउन के अळवित कम सलाम वागे मिंजुवा वागे मैं अल्लाह अंगे मरेगडो के वगुते गफिला वडागे नुको वडागे नेवी इतन आहारुत्तके बनु इस्राइल अळवित कोगिन फिरआउन अनियावरि कमा बगेंगुल मैं अल्लाह इबा में गमच्चा कलांगे ओगावंत के कलांगे रहमत बावेलवी मूसा अलैहि सलाम रसूल कमा के फुनुबवी उलुल अज़म के मैं रसूल बेकरे एकलेग फानु फिरआउन इस्लाम दीन गोवालवी दावत देवी एकम को एकलेग इनकार करते जमान दी नसीहत दीनुमा गुंजहुमा चैलेंजिंग एकम को कबूल न करी एम्मे फहम मूसा अलैहि सलाम अल्लाह का अमर फला नुकमे वडागे रेगडो के वगुतेग सहारो के वगुतेग फिरआउन फतिसुमा हिंदुनुमा एको गा एने लश्कर को फातोड़ी मूसा अलैहि सलाम गोस रक्कड गा सेरि मच्च नुकमे उनियुगा कुरिमती गा मासिंगा बोडु खडे फातुम फिरआउन गे अनिया मेरी लश्कर मूसा अलैहि सलाम के गौम के मीहु गोवाली
inna lamudrakun armenge dosti kurmatinga kanne fadum firaun as hamakuri ekam ballawa nabi bekam na rasul bekam ge iman ka Allah subhanahu wa ta'ala vedu goin itubar go boduka Musa alayhi salam dave kalla inna ma'i rabbi sayahdi hama hilati hene nuwane timan kale fana ko man Allah subhanahu wa ta'ala wodigembe ekanange mage dakkawane Allahu akbar insanage buddhiya fikr enage atugawa asbabtaka wasilata enage atugawa huriha ichen musbe hatar udare fenu jehunas Allah tabarak wa ta'ala ge ilahu kuludumandkama ilahu ge mativerikan ve ekanange ka goin ho hennoe eni Allah tabarak wa ta'ala ei algon minna sababu ufaddade kanange ekanange sabab medweri ko bisalgon minna kanka minbar kurabba fara ekanange ki sababa nudaves kandatta kurabba fara ekanange ki sababa dima idikolam mes kanka kurabba farat Allahu akbar ehbima mu'mina ko ei ilahu ge rahmatu mayusuma kande sarrege minbar fursat bis sababa dima idikolam mes ekanange mu'mina altakuna nasur debba febo alifana ki hunu ecche andaganda ecche virwada ecche kamako Ibrahim alayhi salam alifana illa lawnu wagutuga ekanange alifana wahi korwi ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim mihar sababa dima idikolam ekanange kankuravani e alifana Ibrahim alayhi salam attaka salamat terfini echkavash alifan hune e alifan ge sababu budave gotu matin udihfadiya duni sufa sufi andage nuwata hunu wege mettune e alifan gaduge karigati nigunam hunu we bam durgatibi Ibrahim alayhi salam hayyar kurabba bandifori wagadu vi andage diya ekerege faano ge hashikorum keheri ves andage nude sawaki Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fulu e ai alifana waki limita ka waki mihe ka waki farata ka fini ecce kavuma Allahu akbar Musa alayhi salam taka Allah subhanahu wa ta'ala kanu de fali kurelli ekale gufana ga qawm salam kurelli adi ekanange fir'auna enage lashkar kanu de tera gharq kurelli mi ufaluga yahudin roda hifati ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekale fana mi ummata ki huriha rasul be kalne me aulave ge mamiya ehm hadis kore vitimam memma aulave ge be kale me namure tidu hoga roda hifuma muslimun roda hifash em eroda sunna kore fani eroda hifamiya go hifamiya go muhifiya ka seniya ge bes abenne ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam go ikhtiyar de bawani namois eroda ge sabu in hardo be kudifafa fu sawa ne kama ekale fana ummid kurabba kama hadis kurabba mi madama muslimun hifa rodeki evsaaliga Musa alayhi salam vidwas begen eid faaga kurmen nove fembara nanahedi riti libas lagen mithai khan chocolate bahadu he nunge ke e mu'min rode tibedu he tawadu veridu he hinyaves algun me heda kura khala adage duai namois rode he fumuge mi makiveri alkan eben edu ha sunna kore enu ngebes kamen otikino मैं नबी आले सलातु वस्सलाम आहार वडागे नेता स्वर्ग वडागे नेता फसदस आहार हुई फहुं मी उम्मतुगा नुरक्का तेरी बिदुआता के गणित काविस उफेदिगें दियेही आशुरा दुआ होगा मुस्लिम रोदे तिबे होगा भाई गाँव तो होगा मुस्लिम होंगे आरी मती गाने में गाँव तो होगा मुस्लिम होंगे तेरे गाने में गाँव तो होगा मुली गाँव होगा मुली अहम मंजर गाँव में मिहार में फेन्ननी ए Syiah algon kanenge medo nasibin dunia gole kame no fene no inge ituru dirasa benum wa kame muharram mahuge dihanu duha guligen wara norakka teri bodu debi do me ummatuge muslimun na nisbwa islam dina nisbwa mi hunge terega ufedi famiyati war bodu de khurafa ei ekkolga nasibin anekkolga Syiah ebbenko اي شيعي اماميهم اي دنيا جميعهم الدماغي ام بڑو مصیبہ کم بنا دوس ام بڑو ہتام کم بنا دوس ادو اگے ہتام ور دو ہے لویتا كم مسلمك كم مؤمنك هتام ورد وهني
algon menge hayatuga efada hitama qur'ane baवर dosta tarikhuga hingajje hijrin fasdolas evana haruge muharram hoge dihavanu duwahaki karbalaga ma nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge kafa darikalo Hussein ibn Abi Talib radiyallahu anhu mazlume gotuga shahid kollewu duwas Yazid ge lashkaru ekalege faanu baytunu hippawagen ekalege faanu gadabaru baytu hifmattaka ekalege faanu gariyan as baddalu idwas ekalege faanu warak ginoge gutu wahaga dekkewi Yazid gariya gendam wes edi wadagen nevi eh namois e lashkaru gatibi fasiq fajir muba aniya veri iskotti bi bayago ekalege faana itur wes choice no devi ebamenge demand ki bayatu hifasha hennuni hangurame emme fahum hanguramko ekalege faana gahan baytunge ma nabiy sallallahu alaihi wasallam galu baytunge waragina bayfron shahidu ay tamo riduai al-imam ibn kathir rahimahullah li udafu al-bidaya wa an-nihaya algon menge manzar undeken hennamais algon menge hituga emme man ihtiram emme bordo bidayfawa الشخصيه وي ekalege fan shahidu kollewu ay tamo riduai emme bayfla li udafu ibn kathir li udafu Hussein radiyallahu anhu ge shahidu muge macha huriya muslimun hitama kuranje huriya muslimun nadera ebot eni ekalege fan shahid kollewu ni mazlum ekotu adikiye imam nabiy sallallahu alaihi wasallam gahul baytun kure imme man shakhsiyat al-Hasan wal-Husayn midane kalunaki man nabiy alayhi salatu wasallam hadis kurabawani suwaruge jannatu ge shababunge de sayyidun ei swarge ge ufawir khabar mi duniya mati ge libu wadaga no afwa de bekal ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kafa dari kalu Hasan al-Husayn de bekal Hussein radiyallahu anhu shahid wadaga tumge hadisa algon men nakiya wagutenne ennamois waran hitabo e hadisa e hitama algon men komme aharako eduwahuga fahaga kurunge betto mime deenuge kudamin warudanna nuta ammu aadaage muslima kavves kandeligen ege kame bid'a khurafatu ge nurakka terikan ewa algon men kiyade deenuge namuga adi algon men deeni gottun algon men ge hitu gori usastaka shuur ta algon men hama qur'ani sharui imuga kan ege beer algon men nunukume vedika algon men hitam faal quran je hoye usulum kam algon men hitam faal quran komme aharu ge faru hitama faal kurmen nove komme aharu ge faru hitama faal kurmattaka majlis tan hedume nuota munasabat tan hedume nuota bodati event ta bevumen nove ei video ya khurafa ei ki mi ummatu ge iswe dia salafunge ma bekkalu dekke magennu e ma nabi alayhi salatu wasalam dekke magennu ennamois shiyan ne mikiye mihum waragina ajab khurafa tan edu hoga muli duniye ga fatura miedu algon menge duniye bawanawe kudave huriha tane ga emmen kura huriha kame feni deni wative algon menge terab vestafat fituna tavanna munde egotam madama nuata kumme ves kari mustaqbalegga nuata tangol dur mustaqbalegga nannane ke numune vedana kame mi bay ko mi hum ali gfanuge askoluge namuga hudukulage ahin hadagen genas Husainu ge faanuge namuga asgen golum mes mige vissakan aharu kuriga nuota ege vestangole kuri badamanga fanora ka tiriya fansaviya ga tiriya kan aharu kuriga algon menga rajyega bay gegega kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj wadagen nevi isra mi'raj wadagen daturful ga benum kuri buraq ge namuga don riti angin kujjege bola ahege gagada de fiya fala fe dunye ge sura ga qur'an necce hure khurafata bid'a kiti rasulullah namu sallallahu alaihi wasallam ekale fon mana kore vikanta hamay dota eya jehigen hudukulage ahe e ahuge matin attile fenna gore
Ali gifana nisbet kura askole auzubillah mi eru boy khurafat medu nimidiyai ennamois khurafat ka bidwata ki adum balun dirigen riwaj wegen annech ehme madama algon menge tereng shiyan badalu fati bay ko nota badalu wamun anna bay ko muharram dihe fahaga kuram fashafana miedu e fahaga kuram shiyan fahaga kuram dagota egota ki muharram hoge dihe ki duniya dimawe emme hitamo el duas emme bodu musiba ehem wima ekamuge macca shiyan ebaminge ekki mujtama tawga fursatu unna warakun ekki gweggota mi khurafa fahaga kuram ngende algonu tangole kuda iruga tangolla iruga kiyawa ngulunu gawmuga ebamihun nere ahe zinatel koggen nere ahuge wahage duwe asdu waege sakara jaha angem verin ebamihunge gaga tala firhenu emihunge gaga walin tala le horwa adi muli rashiterega sabil husain algon mikeno fi sabilillah allah ge maguga deve chike allah ge maguga kureve hedeke egota sabil husain ge faanu ge maguga min namuga keuma buima echi free kon hile muli rashuga behedwe miyadues e khurafat ad-dunya ge hingamun ebade irana iraqa shamga nota yaman karaga india pakistan mihingos shiyin ule huriha tanegga tafadu khurafat gendeve egotum emihun kommehim biskura kamengi edoge hitamaga huriha men kalu hedunnu gaga thelum nafsan aniya kuru amilla ga le ohuru egotum mausum kudakudin umurun waki umure nove engaharu deharu tingaharu hataru kuda kudinge boluga wali ala nuwata kandi jassa tunu ichi hinde ohoruwe bodu timiyunge ba miyunge burakashiga walintala zaman badalu wawaran ekam tuwes makara hilem ves onnan kuriga tankol kuriga ekam kurani nuwata niyadus bayen nihun kurani waran real ko waran hagigata egota tunu ko fonna walitina take e walitin takun hama hagigatu gis gaga tala gande ohruwa miyadu e ganiwattaru semur kidawar telis le naanna kala halak luwa kala kudako fake watta e buddhiga mudu qur'an kamenu eha gina insanu ahara ko efaru edduho eha hitama qur'an kamaka algonne lobiwa bawaru mihu marwa duho waran hitama kore hafta evande misbai mihu hitama kore mahivande bai mihu rikawanu kore bige mule ekamako harevvayo aharutavvayoga rangaluwe eka vishayannu rangal ebamihun komme ahare ga muharram hoge dihawanu duwas sabil husain ga kabota kiti behuma keuma buima bodeti nadi tabeguma etanta ga navakiya gaga thala adi ruima hedum miluma nafsa ganiya kurma lehoru mi huriya kame medu kuramun ebagende algonne terem bay mihun warang emotional jazbatuga eba mihun husain ge faanu ge waaga dakka ekamun hitama kore tikiya sunni muslimun ekamaka evis wahake evis nudakke evis kamevis nukure subhanallah naboyti akhum ewa ka algonne mi dakkani me nabi alayhi salatu wassalam algonne daskod devimu algonne kabere nuevene kitamme me be kala ko shahidu yes kitamme bodu hitame algonne na kurimati vias ei kullu bid'atin dalala furedun takun algonne kibawad algonne nafsu kidambe eduna salgonne kanu kurevene sabu algonne ke allah rasula imam ede farata bole ma kiyaman ganna pai ei sunni muslim ge maane ki allahu akbar algonne na sahamagun qur'ana sunnatu ge sahamagun ngi jenama algonne ge lodum bolun ge kamen balaganna algonne na amal nukure unas algonne kama hitama qur'ana diye sabit kame vijja ekam algonne lodum bolun ihtiram qur'ana nukudam allahu akbar ennamois husain ge faanu ge namuga fasdala sengaharu ge fahumu fedige miya bidwata ka ki khurafat ke bidwata ke jahiliyatu ge nuba amalu take ekan iswedi hadis takunge benge
رسول صلى الله عليه وسلم ليس منا هرم نترم وامي هنونه وابينونه من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه گاگا تڑا هدوم ويدا نفسا عنياكو جاهليتو گونت افد هಳೆ ಕುತ್ತಂ ಹಳೆಲವಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಹರಮೆನ್ನ ಬೆಹೆ ಬೈನ್ನೂನೆ اي اسلام دينا مس به كمنو مسلمنا مس به كمنو اي فارس كراغ نوبلا هدي هوتور بدوي ابا ميهم هداغ فطر هنونما حسين رضي الله عنه بشهادة كلمفان أهل بيتهم يتبعوا شهيد وجنديو أنياغ مچن ألغن من هتام كورن جه شروي غتين بيغو تالغن من هتام كورن كلمفان كنيتو مي أمتوغا ألغن من هتام كورن جهني كلمفان كنيتو أنياغ كما مظلوم غتوغا شهيد كوروني نو حسين رضي الله عنه جه كورين كلمفان ورما مابي كله أنياغ كما شهيد كلوني كليك فانو گئے بپافو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ام فرتو می امتو کے اسلامی تیم بے کلوں تیرے ہی من وڈا گنو بے فلا دنیا متی کو سور گئے غفار خبر دبا وا بے فلا حسن حسین دے کلوں نور گنو اسلام دین گولو وا مدینہ خدمت کروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارن تربیت وڈا گنے بے فلا می امتو کے خلفاء راشدون تیرے ہترون خلیفہ ہوریا مسلمس قبول کرے علي رضي الله عنه إكليك فانو قد داري كانوا حسن حسين هذه باقي داري كانوا نور إكليك فانو ما مكة إكليك فانو شهيد كلوني رمضان ما هو ستارة بنا ميلين ستارة بنا ريك فتيس نماذ النكم وداعن فتيس نماذ النكم وداعن مسكيت كوفا مسكيت وداعن نوانيكو خوارجون ميها كواس إكليك فانو جه استغفروا تونغلي فلو جه دشون قتل كره في كليك فان أعوذ بالله إي يومتو خليفة شهيد كلوني ما بڑو هيتا من نوت أمة ما بڑو نكمل نكمل نوت إكماكو إم الصحابية كو أهل بيتهم إم السبيفلا كو حسن حسين دبي كدوم إكليك فان إبي كدوم جه لغوي تبقى فلو إما شخصية تو جه نمو جه إم كمل كريتو سنة خلاف नहीं نكرم गिना इल्म वरिंगातो नो तो वरग गिना इल्म वरिंगातो वरग मुस्लिम कबूल करवागो तो मी उम्मत के तिम्मडे इंगे मैं बेफुला अली रदियल्लाहु अन्हु वरे मैं कमुगा दर्जा गो तो मचवीर बेफुले तिम्मड खलीफा उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के एकले इफान शहीद कोल्लोनी एकले इफान इदको बगावें हिंगा अय जुल्हिज्जा में हो गए हज में हो गए हुर्मत रिगु हज में हो गए अय्याम तशरीक दोस्तों के कलेग फांगे गेकोल हिसोर करे बंद करे ने पंडु हा हुन कम गबांदा एकले फान की तो कुरान की वा विदाळवा गिन्न मनिको एकले फानोगे खंडवरा वदे एकले फान शहीद कोल्लवनी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मी उम्मतुगे मैं मतियोरी तीन शहीद नुंतो अदी कोबातो मोली उम्मतुगे हुरिया मुस्लिमुगे गातो शियन फियावा हुरिया मुस्लिमुगे गातो अली गफाना उस्मान गफाना दबे कल नंबरे मा मैं मतियोरी बेफुले ए दबे कल नंबरे मतियोरी बेफुले उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु मी उम्मतुगे देवना खलीफा ए उस्मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुन नूरैन उस्मान गफाना एकले गफाना की इस दुनिया में ती स्वर्गे गफावर खबर दिन फावा दे बेकल एकले गफानो फतिस नमाज मस्जिद नबवी का मदीना का मस्जिद नबवी का फतिस नमाज होगा केवा विदालवा कुरान केवा विदालवा गुंडवनी काबूलुल मजूसी निफारिस करागे ईरान के मजूसी करेंगे ऐसे करेंगे फानोगे हशिकोला खंजर के तंग हमले देखने पर शहीद कर देंगे इमाम मैं बेकल एकले फानोरे मैं बेकल अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु निहुरिहा बेकल नमोरे मा मैं बेफलन नूंतो आदम के दरिंगे नमें इंसान आलगन के मैं नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गुफान अवहारे वडागे नबी भाई मुस्लिम एकन तिद को गबूल वसनु करेवन भाई बेफल मोयवे हिता में गंबड़ होगे केनु के चनेंगे हिसाब दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवहारे वडागे ने खबर लिबुनी एक दिन बेकल उमर रदियल्लाहु अन्हु एकले गुफान विदाल नो एकले गुफान अवहारे नुआने
man insan Allahu akbar egosh avahare wadagati mi huriha hitamai ge machan algon men kitto kori algon men ummatun kochito dekki qur'ana sunnatuge riveti namuna hitamai ketteri wan gave nutan hale nudam aniya nukura nuba echi nukiya algon men daskodini em rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahare wadagati كليفان قهول بيته عباس كفان عبد الله بن عباس كفان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كليفان ان النبوه دار كمبلون فاطمه رضي الله عنها يردني به النبي مين انفس بيك لكم بفضل خرافات جنات نوغني ام لوبيتي اخو مين بدت خرافات تقول ركعات روانجه اني كل ناسبين يقولون بني اي شام كياغا ايوغتوغا وفديген جماعه eba mihun ahlul bayt na ali fana idikola ekale fana support kura mihun dera kurmatta kai mihun ves bidu khurafat oge kantatta vianu da kantatta kuramungai egotu muharram hoge dihawanu do hoga eba mihun idu hada kamavani femwara riti libas la wandula kaabo takiti baha maja kura ei shia ekkolakun haddu fanala dati emihun idikola ane bayko anekolun haddu fanade al imam ibn taymiyyah shaykh al islam ibn taymiyyah rahimahullah miwahaka bayan kurabba fe mi ummata husain radhiyallahu anhu ge shahadata mi hitama weri baguta gudige mi ummatu ga norakkate debi do faalo fawe nasibina shi'a mi debi do ain algun men rakkate salam banji du'a ke allah subhanahu wa ta'ala algun sha أقول من جميع مسلم أخونا أختنا أقول من جميع دينهم نمان الله هداية تدمج دكم من أمة جميع مسلم نمان الله كلام في القرآن كلام النبي السنة سلف إسبدي ما سلفون جه مغم اختيار كرم توفيق دبو الله سبحانه وتعالى أقول من جميع خرافة بدعاء وركات المغم سلامك وركات الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.